Berikut jadwal Piala Dunia 2022 Qatar matchday pertama. Di grup A, Qatar versus Ekuador, 20 November 2022 jam 23 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Senegal versus Belanda, 21 November 2022 jam 23 waktu Indonesia Barat. Di grup B, Inggris versus Iran, Senin 21 November 2022 jam 20 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Amerika versus Wales, Selasa 22 November 2022 jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Di grup C, Argentina versus Arab Saudi, Selasa 22 November 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Meksiko versus Polandia, Selasa 22 November 2022 jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Di grup D, Denmark versus Tunisia, Senin 21 November 2022 jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Prancis versus Australia, Selasa 22 November 2022 jam 2.00 waktu Indonesia Barat. Di grup E, Jerman versus Japan, Rabu 23 November 2022 jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Spanyol versus Costa Rica, Rabu 23 November 2022 jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Di grup F, Maroko versus Kroasia, Rabu 23 November 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Belgia versus Kanada, Kamis 24 November 2022 jam 2.00 waktu Indonesia Barat. Di grup G, Swiss versus Kamerun, Kamis 24 November 2022 jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Brasil versus Serbia, Jumat 25 November 2022 jam 2.00 waktu Indonesia Barat. Di grup H, Uruguay versus Korea Selatan, Kamis 24 November 2022 jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan Portugal versus Ghana, Kamis 24 November 2022 jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jika ada yang mau memberikan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.